Je kuba mari impungenge kwino modoka yakoze imanuka Nyabugogo ikica umuntu umwe abandi 10 bagakomereka. Ntago hapfuye umuntu umwe, bwapfuye abantu benshi, hakomeretse abantu benshi batandukanye. Batangaza yuko hapfuye umuntu umwe, kumbe hapfuye abantu benshi batandukanye. Ikindi nifatiyemo njya kuri tere, njya kureba ahantu byakorewe, ndebaho ino manuka yakorewe kugira ngo mbashe kumenya koko hakomeretse umuntu umwe, koko hapfuye umuntu umwe hakomereka abantu 10. Ibyo bintu ntago bibaho. Reka nje mbabwiza ukuri nk'umunyamakuru wa Kidasamura Movie, nagerageje kwizira hano hantu imodoka yakoreye impanuka kugira ngo namwe abanyarwanda mbereke yuko umuntu umwe atari we wapfuye mo hano mwino manuka yabereye Nyabugogo ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Iyi modoka ndetse it's okay, reka dusubire inyuma, dusubize inyuma gatonya. Urabona hano turi ni haruguru ya gare, hamwe haparika amabisi nkuko muri kubibona kuri video yanyu, kuri video nafashe murabibona. Mureke dukomeze gatonya tumanuke ngira ngo mbereke, mutagira ngo ndababeshya. So okay, reba noneho hano BISI yaturutse hano muri kubona, ituruka kwa zino BISI kwa runo ruhande rwo hirya, irangije BISI irenga iyi BISI yindi biparitse hano. Okay, it's okay. Murabona hano hari abantu benshi hanga niho imodoka yinjiyemo hano muri kubona namwe. Reba hano hari ibintu by'ibikopi, hano niho yinjiye igwamo imbere. Noneho reka nze nkwereke urujya n'uruza rw'abantu baba bahari kugira ngo mbwire ngo abantu 10 nibo bapfuyemo hano. Ndaje nkwereke urujya n'uruza rwa ruri hano hantu, umbwire ngo abantu bapfiriye mwino manuka si benshi. Ibinyamakuru bitandukanye byagiye bitangaza abantu bakeya kubera yuko nugwahamura abanyarwanda muri rusange. Nyine yukoze ibikorwa nk'ibi ngibi bahita bagushinza kuri gwahamura abanyarwanda, uri kuvuga ibitabaye, ariko iri kuvuga ibyabaye muri Makenya umeze nk'umuntu uri kuvugisha ukuri. Niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo mbereke ibintu byabereye Nyabugogo ubwo ino manuka yabaga Nyarugenge, ahazwi nka Nyabugogo, aho ubwo imodoka yakoraga imanuka ku itariki 14 ibishyira saa 6 z'amanywa. Kandi iyi modoka yakoze imanuka muri rusange nk'abanyarwanda cye nk'itangazamakuru twagiye dutangaza koko ibintu biri byo koko. Tujye dutangaza amakuru tuyavuge nk'uko ari, nitugafata amakuru ngo tuyahimbe cyangwa ngo tugire ibindi bintu twongeramo, cyangwa ngo ibyabaye ngo tubihindure, ngo batubwiye ngo tubihindure. Koko ibi bintu tubasha kubishyira hanze abanyarwanda bakabimenya, muri rusange bazagira uko bitwara, bagira uko bagenda. Ngiye ntago ndi hano mvuga ngo ndi kugumura abantu, sibyo? Ngiye ntago njya ninjira nk'ibyo bintu byinshi cyane, sibyo? Ndi umunyamakuru uciriritse pe, sibyo? Ariko ngiye mba nshaka gushyira hanze ukuri, nkabwira abanyarwanda ukuri. Ngiye niyo ntego yanjye, niyo ngamije. Kuko akenshi na kenshi nkunze kubakorera inkuru z'impanuka ziba zabereye mu mihanda, koko nibyo mba niriwe nshaka ayo makuru kugira ngo nyabakorere nyabagezeho. Iyi KBS muri kubona niyo yagonze iki gikuta cya Nyabugogo, ihitana abantu benshi muri Nyabugogo. Ndashaka no kugaruka kuri ino manuka muri rusange. It's okay. Reba ino manuka aho yabereye. Batangaje yuko yakomerekeyemo abantu 10. Ariko ndashaka kukwereka hano iyo manuka yabereye yaba yarahitanye abantu 10 gusa. Manuka gatonya. Rengi KBS nuri kuyibona ifite amabara y'umweru n'ubururu. Manuka iki kigega nuri kukibona, nuri kubona ahantu hari ibintu biporoteje inyuma yaho. Okay, reba hano hari ino bana. Aha, ni imodoka yapfumuranye irakubita irinjira. Reba urujya n'uruza rw'abantu baba bahari, umbwire ngo ino modoka ngo yagonze ngabantu basanga 10 gusa. Ibyo bintu bibaho? Haba harimo abantu barenga 5,000 hano muri Nyabugogo. Ni gute abantu 10 aribo ino modoka yagonze? Noneho barakomeretse ntibanapfuye, gusa batangaje ko hapfuye umuntu umwe. Ariko ngo uyu muntu ntago yishwe n'ino modoka. Akenshi na kenshi ibintu byino KBS yagonze abantu ikagonga n'ino gare ya Nyabugogo nk'ahazwe nko bakatishiriza amatike, ntibyavuzwe. Ntago byavuzwe cyane. Nukuvuga ngo abanyamakuru baracecetse. Kandi ikindi it's okay, ngiye ndi hano kugira ngo mbabwize ukuri. Abanyarwanda namwe mujye mwirebera ukuri kwa nyako, umuntu ntakabahereza ibintu abazengitiranya ngo namwe mubyemere, sibyo? Ngiye nemeye nizira Nyabugogo gufata ano mashusho kugira ngo mbereke aho ino manuka yabereye, mbereke uko byagenze, uko byatangiye. Ese iyo KBS yari mirava hirajya he? Ese iyo KBS yari itwawe nande? Umuntu wari uyitwaye afite experience mu gutwara imodoka? Nicyo kimbesheje hano. Nabajije amakuru bambwira ngo KBS yari itwawe n'umugore.
ariko nimvuga umugore ni umugore witeje imbere, nyine umugore ushoboye. Abagore barashoboye, nimvuga umugore nimugire ngo abagore ntibashoboye, abagore barashoboye. Ahubwo ikibazo kirimo hano, nabajije abaturage bari bahari, barambwira ngo aba bashoferi bahereza zino modoka ntabwo baba bazimenyereye. Izi modoka ntabwo baba bazimenyereye pe. Nuko muri rusange kugira ngo bazajye batanga zino modoka, bazajye bahereza abantu interview, babanze barebe ko zino modoka bazizi mbere yo kuzibaha. Urabona ko yakoze amabara, yasenye gare, yahitanye abantu benshi, yakomerekeje abantu. Urumva ko uyu mumama nawe ntago nyine yahise agira ikibazo cy'ihungabana. Nicyo kibi rero cy'abamama. Abamama batwara imodoka bakunda guhura n'ihungabana rikomeye cyane, akagonga umuntu ahubwo agapfa mbere y'uko mugonga. Ngira ngo rimwe na rimwe abantu tuba turi kumwe mu muhanda, ngira ngo murabibona, umumama iyo atwaye imodoka akagonga umuntu ahahamuka kurenza uwagonzwe, aba afite ubwoba kurenza uwagonzwe. Ngiye cyo ntabwo aricyo cyari kindaje ishinga. Icyari kindaje ishinga ni ukuza kubabwira ngo Nyabugogo hakomerekeye abantu benshi, hapfuye abantu benshi, sibyo? So ntabwo bapfuye nyine yenda, ntabwo bapfuye tuvuga ko batapfuye koko, ntabwo babatangaje, ariko barakomeretse bihagije. Ngira ngo reba imodoka yakubise igwamo imbere. Ariko ndaza kukwereka urujya n'uruza rw'abantu baba bari hano muri gare, nurangiza umbwire ngo imodoka yinjiye muri gare ihitana abantu 10 bonyine, nawe ushyire mu nyurabwenge zawe. Niyo mpamvu nakoze ino video kugira ngo nyibereke nk'abanyarwanda. Murabizi ko mbakorera inkuru nziza kandi inkuru mpagazeho n'amaguru abiri. Ngiye kukwereka urujya n'uruza rw'abantu baba bari muri Nyabugogo, nibwo uri buhite wemera abantu batangaje nimba ari bo bakomerekeye mwino manuka pe. Urahita nawe uvuga ati nibyo pe. Ngiye kukwereka urujya n'uruza rw'abantu baba bari muri Nyabugogo. Twagiye umbarira abantu bari gucaho, muri rusange umbarira abantu bari gucaho, kandi ubwo abo ni abantu bakenya, ni abari inyuma ya rwa rukuta imodoka yagonze, sibyo? Nitwinjira imbere muraza kureba ngo hari abantu bangana bate. Nitwinjira nyine imbere mu rukuta muraza kureba ngo imodoka yisanze he, imodoka yisanze muri gare, sibyo? Twagiye ubu twinjiye muri gare, ntago turi butinde mu bintu byinshi, sibyo? Umbarira abantu turimo turamanuka twerekera muri gare. Urabona ko turi kumanuka tujya muri gare. Ngiye kubereka ahantu imodoka yatungukiye, umbwire ngo hakomeretse abantu bangahe, hapfuye abantu bangahe. Nicyo kintu ngiye kukwereka, sibyo? Twagiye, komeza gatonya, komeza umanuke. Aha ngaha rwose, aha ngaha. Reba muri rusange, reba hani muri gare haba hari urujya n'uruza rw'abantu, abazunguzayi, abakarani, abari gushaka imibereho, abacuruje agataro, abari kuzunguza n'ubwo ubuzunguzayi babuciye. Moto iri mu kazu kayo, very good. Reba hano, uri kuhabona? Reba hano imodoka yapfumuye ikaze kinjira muri gare. Reba hano hari bana, ubwo imodoka yisanze hano muri gare. Ubwo urumva ino modoka yarakomerekeje abantu bangahe bari barimo hano. Ese aya madafari yo ni abantu yagwiriye, baba barakomeretse cyangwa bagapfa? Hano nta kintu mwebwe muri kubonamo. Reba mu imbere muri gare, reba nabenjije muri gare duturutse inyuma, none nje kubereka imbere kugira ngo mbampare impungenge. Niyo mpamvu mvuze ngo reka nze mbereke imbere kugira ngo mubone namwe ahantu imodoka yinjiriye. Hangana ni muri gare aho bakatishije amatike. Urabona none ahantu bakatishije amatike haba yicayemo n'abantu, sibyo? Noneho iyi nyubako yagonzwe barimo bayikatishirizamo amatike, kandi hari harimo n'abantu. Iyi nzu yarayigonze iyitura imbere. Dore iyi nzu, dore yari ihari, mutujyanga ibintu ndi kuvuga simbi ihagazeho. Reba hano haruguru yarufa neza nkuko muri kubibona. Hano haruguru hangaha hari no rwose ahantu heza gukatira amatike heza. Imodoka noneho yisanze muri gare, yisanga ikomerekeje abantu, ndetse umuntu umwe ahasiga ubuzima. Ariko uyu muntu wasize ubuzima, uyu muntu wapfuye, ntago byavuzwe yuko iyi KBS ariyo yamwishe. Byavuzwe yuko iriya modoka yindi ya kwasiteri arimo yambuka muri zebra crossing ariyo yamugonze ahita apfa. Aya makuru rero mbanyabahaye nk'umunyamakuru wa Kidasamura Movie kugira ngo muyamenye. Umuntu utarakora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura Movie, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Murabona ko tuba twabazaniye inkuru nziza, inkuru zimeze fresh, inkuru tuba twagiye tukabafatira. Twavuga ati nk'abanyarwanda tuba tugomba kubereka ibimenyetso, nk'abanyarwanda tuba tugomba kubereka ibintu biri kubera muri Rwanda rwose. Mu kanya tugiye kubakorera izindi nkuru zitwika kandi zimeze neza. Muntu ukigera kuno muyoboro bwa mbere wa Kidasamura Movie, ikintu
tugusaba no gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu ya buri munsi cyangwa ibiganiro tugenda dukora. Muri rusange hari ukuntu nge nsigaye nkora amavideo sibyo, nkabahereza n'ibimenyetso kugira ngo namwe mutagira ikibazo cyangwa ngo mugire impungenge. Nsigaye nkora video nkabereka n'ibimenyetso kugira ngo muri rusange nihagira ikibazo kivukamo so bakavuga ngo nakoze inkuru zitarizo cyangwa zibihuha, ngo mbe nahanwa, nkahita mbereka ibimenyetso biri muri video zanjye nafashe, kandi ibimenyetso nafashe bikaba bihura n'iki na za video, cyangwa ibyo ndi kuvuga bikaba biri guhura na za video. None se ndi kubeshya? Urabona hano hatari bana, aha se si imanuka ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ahakira saa 6 z'amanywa, si hano imanuka yabereye, si hano nyabugogo, si hano muri gare ukiva hano kuri feruje umanuka usa nk'ujya muri gare, kuno mu mama wari utwaye ino modoka yaganaga muri gare. Ntabwo ndi kubabeshya, ibi bintu rwose ngiye mba nabyitestingiye, mba nabigiyemo nkabaza n'abaturage, nkabenya amakuru ya hano kugira ngo mbahereze amakuru yizewe. Ahantu hakomerekeye abantu benshi barakomeretse bihagije, abandi nabo barahahamutse bagira ubwoba, barirukanka, imitima irakuka. Bumvise ikintu gikubita, bamwe barirukanka barahungabana, ubituye hasi bari bagize ngo ni igisasu baturikirije Nyabugogo. Byahese nike BISI yasekuye urukuta yinjira muri gare, ndetse no kuvuga ngo yapfumuye inzu yinjira muri gare, yakubise inyuma ku rukuta irapfumura inzu yinjira muri gare. Mu byumve kino kintu namwe mugishyire mu matwi, yapfumuye inzu yinjira mu rukuta itunguka muri gare, aribwo yagongaga abantu. Rero ibi nibyo nashaka kubereka nk'abanyarwanda nkunda, kandi nkunda kuzanira udushya cyangwa nkabazanira amakuru. Ibi bintu nibyo nashakaga kubereka. Ngewe bagezagaho n'amakuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Ugize ikibazo kwa hano makuru cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, watwandikira my friend, watwandikira natwe tukagusapotinga, ukatubwira ibyo ari byo. Ke mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie. Ngiye kubashyira izindi video hanze zibyiriwe mwinosi, hari indi manuka yabaye mu kanya ndi bubakorere inkuru. Murakoze cyane.